Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aliyo musalamu ninjangu Eid Mubarak amuzitigwa abaka jamia murembo rambarara enshonga na mnongo yokusala suratul Eid yatandika yabembera muri surika twambasha Abdal Mukwaya ayahiga abikiriza na mnonga okonjamana umukurango bayitungura na mnongo mbombeka umbyo bwegise umbyo bishubuzi n'ibindi nkebyo yanje yashobora nshonga na mnongo murembo rambarara halmu trade order hari negeno misho yashaba government okutekateka amuntu wa burijo wamwiho murembo rwagati waza kumutankaye استووا 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 الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر mumwena bariyo mubere muri abantu barungi mubere muri abehorere nimugambaje nimuriyaje nimutamburaje nyaburi mu mutakakomaho mugume n'entungukeje y'amagara eyo mwoyo kandi mutakayebwa entunguka eya emibiri entunguka eye byombeko entunguka eye kazanyu Ramadhani netwegesa bingi nangwitwa abasiramu ntusima mukama agani ntusima na president ahabwe sente ziyatuhire omu Ramadhani egi tubasize ekyombeko kitu kukisya aho kyahika nangwa turihi no kukitaha ntushaba mukama akirize entunguke gumizemu Uganda yitu ebonere kandi nangwa mureke ngambaka abo bona abicyahikaho okusasa mu town yomu nimbashaba muikirize okono rukundo ya mukama anga cyakunda okubasa kukihaho twikirize tugende na empinduka wanga kuhinduka ne kuhindura tugende mpora mpora turondo buriyo bundi obu turabase gukora mu mirimo yitu etown tugireko nko kweri ekyo ne kirungi tinkabasa kwanga kukigamba kandi twikirize empinduka nko raberuho kandi tushabe mukama kandi nshaba na government nayo erebe mu kace abantu aba bahindura ibintu byabo ebarondura umwanya bato umwanya umurungi babone gukora kuba n'abanya-Uganda twine cyo kukikora no burabe ntwenda entunguka ntwenda ubuyonjo ntwenda konka haruho kugira ngo ubuno witu tumutehi hari abase koraki ubonera icharariye nebyo imbendeza izo barungi mutakakore kinta kwenda mukore kirungi mukamecha kwenda kandi ruhanga athe obona ku burungi tugondera abakulembeze abaduba Allah okubeera ddala gavumenti yaffe okubeera ddala ku pulezidenti tubeerenga tugondera gavumenti eriko bwe tubanga twagala Allah abeerenga atuwaamu emikisa tugondere n'abakulembeze mu saidi yaffe ey'obuyisiraamu tubagondere kubanga Allah yabateekawo tubeerenga tubagondera ate Allah yatugambye mu Qur'ani tubeerenga tugondera abakulembeze. Honorable Bashir tuli mu Senate inshallah taala ale tuwe soke eri haji wa fatwadde milioni ai Allah subhanahu wa taala kudizewe milioni ye mirundi milioni Allahumma amin wewe Mungu bikuwa bukuzile milioni za fe 10 milioni mirundi milioni inshallah taala Allah subhanahu wa taala ansaba mu kibuga muno akwo ku kizimbo kisongeko ngate kuliko no muziki Allahumma ai Allah ansaba yingi wazabalinga ye anile kata mu duwa ya fe milioni just tuli ku pledge kujambu buzogati nze milioni yange ngiba wadde inshallah tukwanikire ku mikono tusabe ku Allah subhanahu wa ta'ala saka wange tubade kuba khalifa bali bana asoka yabadde Abubakar mu mitwale 5 katuli ku Umar mu mitwale 2 nsaba tugende ku khalifa wokusaka yayimirirawo ku lutalo lumanyiddwa nga Uhudi nawe ebikushariyo no kwana bushangati West Honka omugace nchire nasiganse nyumu Gideon aho murembo rwambara. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eid Mubarak. Yalete sundu tundu chemariye